Cardon Carding Long Life Kelang Ratum Don. Pininitum Carding Long Life Pen Putot Dak Lamding Road Labangso Dak EM Nun Singkaron Carding Long Thomas Council Alang Lia Hema Adung Masi Iltum Ninga Chethenai Iltum Kaching Honai Sir Elvin Teron Alang Lia Barim EM Education Lapen PWD alang liga in charge lo. Juga dalam 1989 ningkan si alang liga rata saya kembang pulo. Lapen Autonomous State Demand Committee labang so asong sengdet pen. Ili tu makai ta cingri nanji long pat cerai kom nanji. Lapen hempe ka farman cesong nanji pura. Karbiang bong pen tek mucot Lud Charlie Omuchot Abang Puatun Jelangsi SGC Amham Patelo Alang Litai Lud founder Lasi non Kedobong Labang so present situation la puthak Ethethenia lam thi Karjuji Phansi Alang Lia Hemti Kuban si Banglo Alang Li Asabrata non het si Chiwoila Kalitang Justin Teron Alang Li Istame Karbiang Bongpen ke medal president medal ke andun cengabang pul ning dulo alali no le tuno pirthi lama belo si alali phastame nintum Karbiang long life pen kaki mata ninga klong pen servi pajiro alali istame inut kaipin polo lapen pinyalang ilong itum saral bintoron long ke bang atipi bangke non labangso Biharia Kapen, mati kecil so tum pen, long bangke ilong pat hem, ili tum si hemeri pulo, Karbiang long pulo te nihangi jangke, ili tum panke rusem song sinti, alang li ko ano ne cepat du pisi lang so district na pamalo, ili tum makai stame nonanda, ningkan paru sistem ili tum makai stame rengdok ini, nang cesong bang bomben. Pinian bangke lama ningkan dutang lo Karbiang long da. Pulo te ilitum lada Karbiang long bangke aron erating pulo te ilitum Karbiang kaidet mate lada siksidul labang so tribe tum ansi tikedan hoy punon worengan hoy punon da kupima jakong council jakong bangke ilitum sikilong nangji arai do long le phelang penceng lo bang kecil sutung ke bang pusame bepar behap same bang pusame lang itung ke cinam juilang ji permanent settlement mang dak long le same normal bang ke biaya ke tum api ong nang tang nak ong api ong lang itung ta dak bepar beha men pen thela kan doya men pen puska ke jora men pen guguni ke jora men pen king of boot police men pen bepar beha men pen lang itung noklang bepar ahin pen lang itung penangan long le list pen handle long bangke alang litum bangce damat population da bat bom lo bukajan pen dak raja pothar pen na pen ladak kiruni purde litum asam long da 300 kya alang litum second bihar to sikupulo ladak to la sonsi alang litum non bangke nang chira kombom uparam ni non bangke atiketa na long dun tanglo pulut la so alam ki puthak si non litum akheita me hempre ka chisong mga phialam lo litum akhega non bangke la ini tu malong lesi aku ke celong tuji pansi non bang je song nang ro la sila bangsu prung air alam ki puthak itu founder ASDC la pen non ala liga advisor to CM lo si alang li pen le lam thi si ajupona la pen alang li non he jong la bangsu alu thui alang li paklang bangkela lo slogans guns and the sixth schedule autonomy makeovers in Karbiang long alang li labang so alu thui alang li si ke tok polo wada mangang tom men dolab lo itum Karbiang ke akisum alamu penceng lo itum ka song alamu penceng lo itum arong tang ang tom pen sami alang li dak tok polo la sina tum sami nangji polo de labang so alu thui hiti burwa sami non long porpo song bodi la si labang so lu thui alu tin ari so jang tum ta kapor hi ponji phansinili tumahin penchuling lo tema la mangso purki mo litum ka chini tun kanan so kelang litum ke founder lo
alang itu intellectual karbiang bong ben ke alang itu ke top pon amek tinda ardi do jot side lo nasional tum sambil labang so kita por hibek ji kusini thelo ke sarnali him penle non labang so present situation aku thak kopilo nali opinion la pen ko pisina lagi theklo PGR alama bangke laso reserve alama bangke non pen kali dulu ke aja ding o prang bensi kan ya ke etum kasiksa ke du I anong le lo ke lasi PGR bolam aju thek pamelo bulodang te iritum arhin benda iklam pon kapile udida dulu uwe lo ini problem boleh ke ASDC kacari hut Johnson B CM ke hai kiman hut isya setiap den pon lo la so setiap orang ke ada airport semai po lapan ke pu Carolina la tu nola kidu barim aja di problem tu pada bangke isi settlement people pula suka cuba itu lo kita halau soal lama tu kita Bihari itu memang cikor kerja lo, amal halah soal kado yang ada penta pacunan tekada lo, ala cuntan tekada kasu cuntan tekada jadi si pilihan yang ta cunceng lo, au apa batai, sudah ceria tu pakai tedi tu, cerai lo kita lemah soal lama bang mamputa ki ot tip lagi dan or tip tekada lah. Laso posibility yang diantar problem ko. Non PGR ke ini tu bujini bangke. Lake Assam Land and Revenue Regulation 1886 pensi kacari pon. Non ini tu 1953 ringkan Caribbean Law Autonomous Council pen. Kalau sudah mikir district council pulau. Kalang. La maksud se 1953 nengkan se mungkin lagi pu Assam Land and Revenue Regulation 1886 abangke la soja ko abang ini tu cipare ne kono. Nah soja ko arlu se non la PGR abang tu dulu. La se aku punya 1954 nengkan mikir district council pen. PGR kacari ponanji ajak ko. Lake hal masuk bukan diligi kuah. Aron rules do settlement rules po. Hal masuk rules ta ilitum cepare deng polo 1954 ni kan pen. Nasi 1954 ni kan pen ke Caribbean Long Autonomous Council, District Council long si lah soalnya kau bangke dulu, cuma pincong ya bangke, soalnya kau dulu. Kita tahu, pada saya tahu, agak pernah tuar smartphone tahu. Kita ini tu uwe sih kalau lo pilih lagu lo ke, uwe ko anu neta dengan troksi kau itu kita tidak lo ke. Langsung polisi, ajir ding uno omat si, apa si amek kimi amek langsung si ceplang dulu. Non la maksud itu kerja tu kipuir bangke longle pelang le itu kan hok sekali. Itu kan hok itu kalau politis tidak pasti hok itu. Ada munir itu ada nang tu kan lo. Halah tu bang votar si pelang lo. Halah so votar si pelang pen. Itu ini ke hang amu di pangkap kapahai dia pangke pahai ni dia citu roh. Halah tu ani ke hang kau masih pahai mah. Halah tu hai roh mati lo. Lasi itu political future ta kalau masuk longle joile itu siksa itu. Lasi lagi suah PGR alongle alama bang itu buji bagan. VGR bang putulan papasan ni. Kalau masuk peneliti puarona tengah tu dante. VGR bang ke village grazing reserve kumanya rong aku dong si. Cilong Chinong kacupang renji kacupang dia di kena sok lo dante.
la bangke government pan tolong po government himpen la bangke reserve hibija pan isi decision and put up an order people. Angka ada ke agak pria kan tinggal klaim orang mulu tu mulu orang hem kitir kim orang ada wrong. Acilong China apa tu pada area sih pelang hala bangke bicara puluh. Laso permana bangke sorkar pan kena khazana bilang ni. Tak PGR bang, la bangke professional grazing reserve. La bangke la region se kobane region se kena Chilong China itu pangarin pada dairy farm kita semarji. La kir producer pan ada yang si semarji puluh nanti. La soal pan masih kasih reserve ini. Arah ke forest itu pan siapa lantai. Forest itu pada panang po, langsung reserve dua po nita, Chilong China itu pangaring si, huda bang isi profesional hisap, karena isi industri hisap ni claim di pulau nanti, lagi DFO tu pangai panang po, DFO tu si survey kuri po, langsung ko alam orang mana panang penji langsung di market kuri po, abang dari semua po langsung abang nali Chilong China po reno po. Lapan apa agak praktik dah ada dulu Apartment itu tu saya ada belum cak. Lasi anak yang ditir lagi belum leh. Tapi nikah ni sisi apa sih? Apartment pica. Nikah masih renew ni lagi. Aron tengke. Setelah langsung claim ini orang bangke, Chilong China apa yang dia tu, no tiket tu thanak tu berapa lo? Hem ciki berapa lo? Ada claim berapa lo? Kan latu apa itu mah kita siksa ni bangke itu forest lapan revenue department itu mana pasut packaging bukan, awal sab so witness dulu. Ada kira ikon ni lah tu loke. Anak tu orang ikon kita loke. Amat sebelum itu nang dulu orang. Nama bangke PGR long leong pen, muni tu apa anda pen, katirek ya bang, aki sunte pelo. Ada lagi teriki produk te, soalnya dalam kamu tahu apa? Isi bangke terek reaku agak cisi. Lapan ke hingga bangke terek dah kapi, lapan eviction dah kapi agak cisi. Lah ini kira so. Lah ini yang saya mahu tapon, bapak ke produk te klaim dah lebih. Cuma tu kita pun nak ada petang nak rai bo, angin nak bangku bo. Agak pinap di sini orang yang cikin banget pun. Lasi, election kuri re apa? Tapi election kuri tidak tapi. Lama soal planning kuri bukan lagi. Kali berotang te pas sukses dulu. Ambil itu lebih. Ni sih dulu. Ni kita tak powe ke balo. Bolang fair, karbido pan kapasitas toy. Halasur Josin dulu isi CM lo, ada batai ini tombak eviction kuliah lo, bihari tu kaki, eviction kuliah apa malu, ada mangke, kali orang lepo, ada tu hem cikim dalam lepo, ada tu dalam tiap lepo, lalu saya batai hasil, kalau masuk terang sahu, Josin dulu orang matalo, kali ledake, karbido pan panggilan lo. Puja langsung advertise lo, pacit hang lo, kumanan bakar di longle kami itu landless lo, longle kami itu wangan ada nanti. Ini tu nanti tu ceng tu longle. Bukan fair longle itu nanti ceng tu lo. Angke, aju lo tangga ni tu man biar itu nanti tek lo, cin bakit, bari ber. Ini tu orang cedar nak sol. Land road cedar ada pi. District administration tadi itu mesti support lo, council tadi itu mesti support lo. Sudah itu nak reng, itu aku sunang, case punang lah. Anikan itu sudah nasi, ni itu kiun si, ada kalbiar rong kesingun. Orang faham lo. Kali kalbiar rong, singun di lain 1977 lalu, 1975 lalu lo ke. 1975, 76, 77, 78. Ni kan bukti itu orang kecil semua. Masih kalbiar rong lagi singun.
Antara ke council benar support lo, DC benar support lo. Lantan itu phone mana? Lasi join kira ni. An halat tu masih tereng ji protang te settlement rules rule number thoro. Rule number 18 around pensi tereng ko. Oh. Ala tereng nang ji protang te kula da ke a process do. La tu mo tereng final ko. Padulong la tereng ko. Dong sa ko se muni dukong lo protang te tereng final ko hoblo. Seta ki du hadan abarin ulo ni kan inko ni kan top cap kido tu si on la lato para terek ji pulo tangate hala so settlement arus aron ota kopo hala so arus aron la tenke lato mapan ni krep ho anutis pidan ho an ni krep ho anutis pidan lato yo si kopre na kuri pulo tangate lake ala tu akheti meti ke sala ata mula tu cerot sini no Setan tu cooperate kuru re pulau tang terus juga terlalu lama. Along le pelang, bukan ahem arit akhirnya anta lagi sokar sih seperti itu. Hal yang soal rongke, ada soal rongke sih kini apa? Setelah soal rongke orji pulau tang te, preparation bangke, lagi mondo la tu pan toy foresta tu pan toy perkapaterek tang ke cuci plan lagi. Hal lagi force ni, polis tu nak dulu ni. CRP tu nama dulu ni. Itu tu mesti teknolog kan. Nagalaga rai. Ada eviction. Horat bang sulit a polis itu engage dengan komplain. Tu langkahnya nama eviction. Haru polis ada pen engage dengan komplain. Ada tiket highway. Lasi state government tu nak kerja ni. Ada law and order. Lapan ke polis ke state government itu nak pidun detik. Council ada tuan toksi, netu amu katarikan event eviction kam netu kini ni kan lo. Lasi langsung police force nak citur nanti, walaupun council pun topo. State government itu nak koridor bukan telong po. State government itu nak koridor dek telong apa. Lasi langsung ke isi kabar, isi lagi tendu lagi nangdu. Lapan ke lagi eviction kuri dat by hem tegrai pokoknya lepo amu di bagian lagi ke kini tanglang besok tu lagi ada seorang lagi ke nali ada ke alam tu bimbang itu kimtang hem nasi nali freelom joji lah bagian tu kheti meti nali panu hoklong joji lah panu hoklong po ada tak amu di bagian nali ni po pulang deh amu di bagian korana tebok terek situ lepo a force polis tu kan tu mereka cuma rumah fikir apa tu happy kilo terus nak so fikir kupis klaim ni halam mata perang erna lah paciku ke pulau tente lah bangke picu sunu apa picu sunu lah si eviction of perang isi preparation eviction tak penisi preparation lah bangke dan so halam mata perang erna ini tu hangi juga cok Kiblu ni pula tu apa? Dua tu lah tu. Oh, lasi halaman isya sisa. So ni apa ke batung pulau? Hala kambi dan kau kambi dan pulau kau. Apa yang pulau tak pulau kau? Sejak 2005 ada kan pen, lah, kena forest dwellers right tua. Act dulu 2005 ada kan pen. Alah soal orang tengke 2005 aprang pen kido inglo masuk palan ke flu le. Tereng le. So egateng. Langsung egateng pula nanti. Lalu mesti tereng sih pernah compensation people perang ini. Lapen alternatif along le petan perang ini. Nanti mana ada yang lagi biji. Lapen dia nanti kan kau anak lain tu people perang petan itu tereng. Inglo masuk ke. Thoy sodro bangke non tribal atau bangke uwe kita uwe kita perang pada itu tanah tu saya ada dulu jadi tribal tu
Ang uwi ni Tom Hisar juga 2005 pensi uwi ni Tom Hisar pun po. Ang halas orang orang itu uwi si ke dengan kau po. Pulang dan dengan troksi ke berapa perang. 2005 dengan troksi ke berapa perang. Lagi tu orang kan tu sana tu long tu. Lalu nafian ke pulang po. Lalu orang dan 1930 long lampen lagi tu Bihari tu ke dulu dengan 1930 ni kan perang kan 1930 nak tu enak lah tu orang kan ada dulu polisi ke dulu ni lah si lahai ayam kan dulu ke munti apa pensi siap planning kuri ni hangu tu esok si balana pipe aku nak li efek kan tu pulau kan dia kalau ada problem tu lagi kalau ada problem tu state government tu bang buat apa ke yang pupu dalam nak force ni pulau ke pusat tu orang lalu pusat ada bahkan ada force tu tipu tiba kali tu yang bukan yang long ke central government pada sikit batai ni lagi dulu cerita lain isu tu kita ni tambah ke cerai dia di dulu Khusus kata ni kau pergi apa bidi se central government sebagai klaim. Nonda asal government nonda nolak ke thori pata kitchen ke asal government tu cabinet decision ki people. Wasun dhara tu along wasun dhara tu along PGR VGR along level ke dua settlement people. Langsung decision dia level ke. Masih Bihari undan ada itu tak PGR long yang sedua apa le tundan long undan po wala melsi along long memorandum kita la masalah kita thori ke nonton kalau baga settlement people pota people boleh ala soalan masih lah tundan itu dulu along long memorandum tu kita long ham India presiden long le langsung kursi non bang ini tu klip lo nanti bang pivek po apa sih langsung apa ke kam ke dulu popo sih non SDC lah tu kan mata pun lah ya biasa lah kan mata pun sih SDC lah tu kan aku dhana tu dalam lo ala ring sultan dah kapan lagi cok cedelu hala tu ta tiklan cok cedelu ni duduk klip pasal deh alam sih thalang cok po angge duduk klip ada ada isi besut tu Nak kerja luar tu baru ke? Kalau ke SDC isu tu dulu, kalau dia isu, kalau dia isu mantel dulu. Langsung lagi parti lah dulu ke? Panggang dulu kan? Apa sih? Akan klaim nak bola. Tak kosong ke klaim masih exam din pada picu tu bah, lama soket sini main dengan soalnya. Nilai mereka sini pun kerja. Itulah patu meeting de CM Karbin Autonomous Council Dr. Tuliram Nonghanpet Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma utang Delhi na sinom finisi lain alam do hasil labang so putra bipal lah utang ada central lah tapi lagi hayalan pelak kita balik itu BJP atau India plan national level a conference tu langsung conference lah cidu laga parti lah tidak ada pini bank SDC right wing like KC atum rotum puno youth wing atum puno tu ini alam itu na cakap na tempoh le CM alam itu na baji pli council alam conference for long si hapon lo tu alam itu kopi lo cinggai tapi labang suka cinggai nali himpen kopi lo ke ninjil lo juga tapi so cinggai bagi CM bagi hai kamu tahu bagi nolak masuk pini thori pat आंदोलन के चेंज नाम के SDC Youth Front Band KSA के नाम बोलो मती लातु हम होना के नाम अब उसे लातु पहले का कमा था कुछ और कमा था के दुमा को कमा तीन ही है पास के हालो लेकिन पचीनी दुगे है उनको लापन को दापन को सोल अलार्म तो किकला अलार्म जिन्हे लापचीनी दल है सेदाहला तुम से के चेंज आंदोलन पहले का बो SDC Youth Front Band सी के चेंज कौन आंदोलन पहले का बो लातु सारे लगी सुधार वो बो लातु पान को है alam macam ni dia mah, nanti kosong nama thah, dan pensi, laswa isu nanti kita impon mah,
Kosong nama saya ambil sini tu ada andolan ke klaim nama laba dapat ini dia pakai lah siam natu bagi saya dah itu kau, orang ciki family ke, nasi natu bagi ciki po, tak aisyah bang kosong sih orang polima aku bang kira ke penab si orang parti meeting lo si YG, orang parti meeting kan CY lo si Jini po alam kosong saya ada pergi dalam lima. Alam ke? Dho ketum ganing je, macam semet laman soalan putar le. Lajong si dapen plum nangji, pulote lalannya. Amit Shah lapen Prime Minister of India, Narendra Modi, alang itu pan lagi man kejo sonlo, tu si hok tu ningji. Kalau sote yang putar lagi Hindi baki made labange, Hindi tu man plum, langsung sehalat tu mange akoi na pipo, pulote dah non BJP sarkar si dobong, pulote labang so decision enunji ma. Kali lagi BJP orang kali, lagi dharma orang kali, sidu apa aja kong nak pilih, nak tu mana longde, nak tu cerai kong lo, nak tu longde cerai lo. Lagi constitution pensi KPR aja kong. Constitution aja kong, kacaparin ke lagi unconstitutional. Akhirnya unconstitutional kali. Constitutional aja kong macam kemarin deh. Paling yang mana? Lagi unconstitutional kali tu. Lagi aron nanti sih orang. Aron no set a politics ke kan kalau mana ke masa dulu ni lagi. Aja lagi aron ke onu apa kali lo ke? Aku ni di mata BJP na tu pernah siksi tu aron ke onu le aku pernah aron tadi lihat dulu mana. Siksi tu aron onu. Labang so decision state government pen na sebelum tu di mana central government pen. Kalau si itu marona teng pen dong si paklang pulote. Tahala dah paklang dong unji apa nak isi katurasan se telepon dong. Kali lagi council aja kok lagi council sosial pada demo. Lagi ada kan Narendra Modi kaitan dengan pada demo ni lo. Aku himonto bisa sama kaitan dengan pada demo ni lo. Siksi dulu aja kok council aja kok ke. Lagi constitution macam ni pihak kau apa. Lagi council kacari itu si pada demo pun. Nampo. Allah masuk la constitution pada pi aja kau lah tu pada demo mulai okay. Chief Minister ada jalan, Prime Minister ada jalan. Nilai jual lah. Lasi, council asal apa lo pelotan te, lada kam kedu di pabangkan ni ke, apa tadi? Tapi state government kan ke lah itu mangke lah, nona sorwana aron tu nona kimi ke salam long, lada mangke permanent land settlement mangke pipon puson si panggai long pop, nona. Kali asal plan, seksi tu tan anke. PGR aja kau ke state law sudah. Apa state soal bahani hal pincong melu. Hal tu bahana tu area pincong hal tan alam perintah PGR tu mesti. Dua tema. Alam tu area tak. Hal ada kalau tu pincong pun ni hal bang. Settlement PG pun tak bang settlement pun ada ni hal. Ini tu uji alam tak belum. State government soal bang decision elok belum tak bang. Amalah suposi la non bangke la dana bangke turpak lah. Tentang bang ke Bihari tu bang. Bihari tu bang ni tunta, dia tu hantar aku, nijar kau malah tunta. Ada lagu lagi mana sih di mulut ke? Dia tu pada settlement lah pilot tu. Asal tiro tak di mana lo. Klaim bibir si SDC ani tak di mana lo. Kongres ani tak di mana lo, non BJP ani tak di mana lo. Jadi dia tu dah VGR gitu, Bihari atau apa settlement lah pilot. Dia tu dah heavy cukup ko. Lalu di mana bang? Continue di mana lo ke? Anak pasal demand pensila tu politik sesuli mulu berantara. Nak kalian people, waktu mana dah awak people. Nak kalian people, waktu dah awak tak people lo betul. Langsung sila tu politik sesuli mulu. Anpini ane anta madua si anta klaim people lah. Klaim people lah. Apa sih? Lalu apa kira dah si kiki ke si ansong sedang lo. Ansong sedang lo. Nak tu lah kupino. Sudah saya BJP government apa? Nak tu bang sama pulau pulau te, ada council asal kerja
Pugamata dan pensi la tuntang so kita mutahai. Most likely lah tu. Jadi lah tu dah ke bang boleh sih angso sudah belum. Tapi klaim ni ke councilor sor. Councilor sor klaim belum tak angso sor. Lah tu klaim pinor buta mungkin lagi. Councilor sor klaim lah lagi. Itu pen alam karjulong le litum bang ke non ke arlo song bang ke non ke kalau itu na peace agreement aphan ke phan lo no re phan lo anu tinda la bang so ke song bang ke chiu tang lo pulo ke joni si la so na alam ki do ver lo litum ke phan mo isi ini memang teknik plan lo pulo te na lima thama mo kula some revolutionary do kok tahai. Kalau so problem apa ke so kita boleh tu mana pilih po. Lasi laso alam si mau berdiri pulau ke. Government pe kacing ki batai hutta. Netum hadang main problem apa ke. Netum district Geelong that pen a census 1961 a census ke. Netum tribal population 74%. 74% lah. 1991 census berubah ke, itu tribal population 51% belum. Lah bangke, angka lu itu bang, orang masih, ini masuk di apa, bangga cerita ini. Nol satu bang pulau tante, Garbia tu, tribal population kena kau. Nang jumbo, pada 30% lebih bang tu. 30% aberang jual pulau tante, angger masih situ tu nak pinang nelo, district council nak pinang nelo, masih konon. Borolnya tu apa? Situ di piu tu ada condition. Kikom naik tak tribal population 30% ni. Halah swasta standar kawan lepo. Pulau tante itu ta 30% aber, non cisong saya pulau tante 30% aber kawan lepo tante. 30% aber kawan lepo tante itu orang sudah dah lepo. 60 orang lupa, langsung ke 60 lupa. Langsung apa batai sokar macam kita dah langsung problem langsung pinoti, muni nak pinot. Sokar kita klaim si hilang ke orang tu orang klaim orang tu. Orang klaim tak ada role lupa. Pun kira ni orang tak ada role lupa tu. Pun cokok hilang tu tak ada role lupa tu. Bagaimana orang kapi? Sakit. Hilang bila ada orang kapi tu tiada. Perlu dengan solution pula. Agak perlu solution ini apa? Anak ni nak rator panah ni ala perlu nak tu. Langsung dia polisi dah. Sorry. Cok. Langsung dia lagi kita mesti dah. Dampak ani soalnya dah lihat ni kau anu tu dampak. Misalnya volunteer, ekdom lah saya jadi dampak nak kerja itu panah dampak nak. Anu tu tak hendak hari tu, cukar tu, ni kau anu hari tu. Anak ini dah TV pusat, dah pahani dah sebang dari government tu, dah tu si cakap tu dilek pokok. Government tu bang, permission apa tadi? Exactly. Perlu dah solution pilih. Solution ke ini tu. Isi solution apa? Lalu apa politik aja kau pilih. तो इंडियन सिटीजन पे ना हला तो लोग से वोटर लिस्ट लोग अच्छे ठाप दोनों प्रोग्राम थे वोटर लिस्ट पर कि कंठानिया आजा को हम कॉम्पी पिली atau कॉम्पी नोटे इसे तो वाला नोरा इसे तो वाला नोरा नोटा om tu lah tu Amerika ठानु ना setelah कंठानिया pan itu di kosan ना Puli kapalnya juga sana ini. Lakukan tanya lagi. Atau apa tu lah? Itu constitution amendment kurikulum. Itu constitution amendment kuripen. Amendment bill pun aku lah suatu bill tempel pen aku. Lah siapa orang tak tempel? Aku consider tu pen ke? Jika saya sih nonton itu isi dan parti klaim ahilu. Jadi parti jalan tak segala ni lah. Nah tu
EPSLC si claim cho product EPSLC ta koi man lo ko so le non BJP itu si claim cho product ta lagi BJP pada koi man lo ko le kaya yo le ini kala koi man lo apon si a Congress SDC as a CPIML EPSLC la pena SDC grup foto cewa isar pada decision non amendment bill wana po ada lagi dari cerah dulu lah so bill pilot period cerah dulu seda isiwe political party mana claim bukan claim aja ada political koi lang po lagi ini kan dulu bujian po lagi ada number claim beda ke national issue vote boleh dena paling dua po lagi claim bilang dia pilih government lo seda decision apa ke all party decision aja lah BJP itu dari decision ini loh bah Kongres dari decision ini loh lagi all party yo nang vote kilo lelang tuh kok mati politis ke lagi reality loh lagi cok celo reality loh reality loh raso reality bangke itu ke Chicago loh lasi hal raso apa strategi loh lasi itu lain itu nitung klaim coji buat bangke la bangke politika sekitar ialah tu lagi a problem ke solusi ke lagi une lasi problem ke solusi importante parti form dia tu all parti meeting dulu lah tu cerai lah a bill wana council amendment bill wana ana so amendment bill alo parliament ni tu tadi harada ke kisi kita kadu kami bicara tu ji kita hal itu tu wakil isi tu wakil agar political power that committee jadi ini wakil angke la soal oleh abang lo sampai kuda koko non kuala area si PG arma kuala area si VG arma aja lama banget nih aron cepet jam apa sih VGR kau sih rumah along le VGR kau sih along le rumah halah suatu thar survey kuri sih lapel la VGR along dongkang Arab sih dulu lapel la tu antecedent nam tu la dah settle lapel la tu kena 75 years of Frank pergi tu tu rumah memang mana ke apa macam apa kau ni uwe ke top ni dan tu elok pot tu pangkai nak cuma ni dia Julai lah lama tu, tapi survey kui ni, survey kui pensi, lah soalan, cewa nak pensi, isi decision tu sila ni, kerana dia isi political party ramai, lagi di Cina macam tu, Kongres ni kalau kita Kongres mana jom lo, klaim SDC tu ani klaim tu, Cina tu orang ni, ada SDC tu harus sebagai bolong lebih lo. Bihari aku kalau boleh pingu sorry lagi. Kalau PGR Allah boleh lah tu, decision ki edit check ben tu ke, bolong lebih lah decision tu ke. Election ke random bolong ke. Apa tu nak kau orang tahu istana kau kena. BJP orang tahu kau. Langsung dah tahu ke kata kau endrak kan aku. Ada tinggal cepat lagi. Kemat lalu ni dia puji. Praktikal lah, isu level legal position level lapan political position level lahir position an ini isi kira compromise ini ada isi solution kasi la boso solution kira tek on si jauh de development lang pun bide ke pulau tangte lana itu minority opinion ni na pun bide ke pulau tangte lana teng longkora prokta bangang thudun lo pu arona bangke pawe detsi majority a constituency bangke unte kadang orang constituency in law susi thulok chonang ji pu arona basi mana ko sela reservation na ala mele ro nasi ada apa itu baru dilihat apa lu kiplung yang pan rat na citu erlu ESDC itu ke kacesong
là bihannya lo aja ke kat kacau clean apa tay lo kita flu ni lah saya lah ini semua waktu boleh tu hilang boleh tuar clean pun hilang lo apa lo tak clean ni tak perlu tuar pinturan après tuar apa ke itu council election lo bana bakal dulu le dat lah hala maksud lo bang wana po 60 dulu hala so wana po la nona tem lo tante no tem ya consideration tidak balang turun jam ke travel area po na turun lo de nanji pula ini kan ke ba aron ke na turun lo de nanji pula sita allo we na tu ke na turun lo de aron we electoral lo allo electoral allo election allo la so allo abe mana turun nasi election allo masih nanti ke turun le pu reservation ai sistem nasi lah allo so mengasih wajib solution ke orang terhina mute kadang bangke sip ke ni tuntala turun lain jibu central pen state asal bang otik lah osi dah ke apa pilih emang tu ke political alih ini formasi bang pada ini orang lah tu sikit bang pada sudah le pulau nona Canada left tu pan kijau orang nona council asosiasi lah tu pan kapal cikgu kita tu pun council asosiasi pakai kijau lo nak tu si sikit ke nak tu si sudah le pu kijau dia keliru dua anak sita inglong asosiasi tolong nang po bang tu mereka tolong dia nak pun kita kata orang sini bangke, bangsu pan band dia lu, central government state orang mengajar piti lu, jah, no betul tak, long sikera pipet ke, long thongkera pina tutup, inglo sus lok si tutup popot, ni tunta long kemana tu long ni bu mengajar piti lu, lagi jom je, lalu lagi ni tu pan dong alewe, konsila sorpe dah. Akhirnya sorban jangan level lagi. Akam tangder lagi bapak criticize tu jangan level lagi. Reservation level ada bang super cepet jauh political cepet jauh atau lagi. Kalau dia mau CMA maksudnya mana tu? Agak langsung dulu tu lagi. Exactly Tripura langsung dulu. Tripura ada susah. Oh. Tripura ada susah. Nongke kemal dia nongke nongke Tripura soal upaya orang si bangke ada Tripura met Tripura soal Afrika hanya met terlalu hula dah bangke arlo saya dulu tapi dalam bangsu kedua area angke Tripura soal kalau angke dia sacrifice kagori ponang dulu posisi lain cilok nolnya cilok N90 buku dulu non ini existing tribal tu kedua area le setiap hari cuma posisi kalau orang tu tak, bahasa sebenarnya itu tak ada mana ke, flu le lo apa, halang ke, nak le dia tu tak lagi, ni visita lagi kasi pente kan solo, so sila tu kelihatan, upah le lo, anu ini tak, mu hempel ke hangpan mana, nak kurang ke, hempel sekali le bukan, lasim non kecitaan unahu. Cina ni, cisok saya belum ada. Nah, temu judul lagi itu kami tu tak. Nah, saya cuma apa ni? Kaya aku tak cuma apa ni boleh mana. Kalau kaya isu kalau tak thora apa ni. Ni sekian mau sih sama nanti pun mana makan ni kan. Impossible. Atau bang ini perangkat dia tu mubang cecar lah mama, non bang kela hijau beras sih nan mandek lo, asih pu itu tu kecing online ni cetek nai, sal Arvin set ahin pesta melang li, angton pen political lah bang so, senior putar kalang ni nan thanun lo, pen ini tu mu PPC kisum ma, PPC itu ceparai pon injim ma, PPC klep pon nang angton pesta melang nang thanun lo, asih alang li singgam lah singgam oktor ini we
Sitami alang ya porang cipi dulu, na la itu na non kayak gitu semua putar, alang ni sambil lam tesi, pudun jiwa masalah ya porang cipi dulu ni itu sambil porcu hampen, alang ni itu ham, alang so kelar dah pernah pejilun kayak pot ni itu hin pernah ham suruh kadang pipi pejilun, pernah sose nanti pemain pulau citi pading lo nangan sose nanti itu mehem tun stale, rendam ni kayak teh kayak mang, nanti itu ajoy ni si kardia kaita. Cuma dalam 1986 pernah namun belum deh, no angge penangan isi development play pupi pustami penangan ke itu tunta ketek keriahin, punoni itu mari suri jana tunta paprang non momlo, napen non akisu maputar bangge itu KC politically join era धर्म लाम पुपे पिंगा कार्बी तंटे कार्बी पुला बang semua happen politically itu ko sonsi kace song unji me hala bang si itu anu tina mat haponan po alang li sana thanu ma ten polote la upi polote itu ma ke non ke ranji ke itu ke kanting lok po lalo basi sar la lam thesi ki jutsi na li pi tong ninje ji ma harapan orang pada ni puja bang ke sonis kontrolan ke itu kelewat ramai parti ji puja ni isia bang ke lo cari asal kes itu isi itu lah po. Hini bangke rumah sarame itu isi itu lah po. Kita bangke itu ta intelektual kado be kita kelang itu itegere itu. Lalu pan asal kalbi intelektual kita kelang tobak lah bangke kena kita kira itu asal, writers guild boleh punya, by intellectual group boleh punya, isi sengai. Alaki sengai ya ada itu apa KKS itu cerai apa? Pasal KKS isi itu apa mana? Laban ke political party itu pan kapangrum, deh pilih lah soal bil ponon betul. EPSLC pen bang, betul political motivated pun malpo. BJP bang betul BJP political motivated pun malpo. Bang so apa electoral roll pen kata lagi di buat proposal ta KSA ini macam mana po? Angkela bang so KSA isi itu buat perangan sila high claim munji. Kita tahu dari bikan misi matata. Sila bikan dulu nanti kita ontel agrum dulu kan, mana bikan po. Border कैसे मुसीबत नहीं नसे कैसे तो मानो थे बिजली का भी तो हाको होता नसे कैसे तो इसीवे तो बफानो रोमा सारा तो अपन इसीवे लोकल लो वानो लोग को पेटुनो लापन के सरकारी का पूरा तो इसीवे लोकल लो पेटुनो आंके ini tu orang SDCR ni bentak itu tan, pula serong thom on me, tapi pohon betuman, isi pada grup, padunan po, lapan ke kita kira kita kelak, atau ada isi grup seng bilang begitu. Kalau nanti lahai a grup an si karbian representatif mana ko. Agak shooting tak cewek sana ko. Hal tu sih mana ko. Hal tu sih why no case rumah saran me, sorkari keluaran me, serong tom me, lapan ke kita kira itu me. Lalu prima decision hal asal tu isi political party bukan ko. Kalau nanti itu dah bangson ini tu. Mijo tu organisasi pasti itu. Ami itu tak organisasi di sini lagi. Hal itu organisasi prima decision itu suatu yang lain. Political party no. Nah di dalam hele, voto halam puseta, bangku kita nak ulang lagi, bang orang sarame itu last decision sekian lah, hal suatu yang lain. Bersama kita itu, boro tu boro, kaitan dengan civil sekian. Hal itu intellectual group tu, cultural group tu, student group tu,
hala tu se cewek orang rebel group tu Hmm. hala tu se cewek orang hala tu kecewa tensi political party tu kan tu ni hala tu tensi tiga tahun tu ni tiga tahun long ni lah so tensi hai tahun ni malah cipu koptik hala tu ke political party tu control long era control long raja ada political party tu people lagi Kasi itu lo homas control pakai political party lo kerja ni. Itu social organization lo sih lo control ni. Ano nanti itu nak kita, repot. Hau lo. Milih puji. Hau lo ini tumpansar alang ini agak tamun jumi pigalam lo. Akhirnya itu kaya amoy album pute itu lo cari song. Tadi lo cari song atung yong si iklai webe isi webe ke matha ninga klong pen ke klem dam isi webe pulote itu ke politically punon mate sitin ka song ta akatikum do kopo lalu nasi penana por nang ni tum ka ngong live pana por nas bilun the por nang fan suri kadon pajir si pini lawan solam the itu tom boleh nang tande kadon cipina kadon